Ki wakit kam chnong ki UM ha blok 1 de lang UMDC na barato ai borlang syadam. Dadawa kina ka sorkar walaman kat waman kam wo pha upan unbiang ya ka blok 1 chaka jala mikhalaya ha ipan baitput kawat wa ar kat ni. Ai borlang doong wa idawa wo pha pan unbiang ya ka blok 1 chaka ni ka jala to hajrong ko yurim wa ki bru ki wa chong wasa ha ka ni ka thau to du ki penar. Weda ong cu wa hagani ka thain de hadu le phon rutli kichnong wachong du da ki penar we kini kichnong ki hapo ilaka labang nang phelut pangam raliang do ong ule wa ki wachong chnong hagini ki thau hakin nyau phau snem wadalai de im chitom gi we haperdi icha pen chitom cu do ong ule wa ikan at wa demi haki khajak ta yaw wa de deb akhanduli takta ko le ya ka thain blok 1 he wa de thut ilai wan yongki. Hai chem wo Menteri Rangba ka jala de le ka New Trade Border Dispute Redressal Forum wadaya khmat dau chandami sungo kam ucharman wedi liang ka labang nang phelut pangam raliang area committee de ya khmat dau charman ukomingson dekhat te dokumen matagasi yo bani kendu badi chief minister budon brom jengi nila ya kren na ka border dispute especially ni bata na ka bata jong ka blok 1 mar bale ba ka blok 1 nadu kapor ndai thai ka dei kapar al parsal mikhalia akapor ba ngiyo ya ka joint civil subdivision re tang haki kato kan por ni la transfer jubori ka sipo ka mikir hill anor kasar hill district te nagaliang gajongi ni sim ni ka kabu nomar ba matang la dap nyu ko snam tam ka jingdon jongi sipo jong ka district karbiang long ka direction jong ka central government yaki both government Assam and Meghalaya to resolve yakan deka border dispute te nilawan cha chief minister brom jungi ba ikepadi uba unwan rabiang ini sha po Meghalaya ki sinong benar borok kidon live phone rutli sinong ki hab apo ke elaka labang nang phelut pangam raliang udoloi ha por miswa ta udon bale umdon namar ba ya gari jante ala itho ya ka kum kari khat ar doloi life house im ka state Meghalaya bro ko wei ka long kupta te sniu bok ba hastam jar khandai sba sam thoi la transfer jubori ka stai la ya blot ki dostor kiriti udoloi umdon shu mata te nagata ka daw ko ba kuma ngilong kinong song sonong bade na ki jai do khasipna ikwa ban le phai biang sport Meghalaya ban im ka tin ka thalit ka na habrok ya ba nisgo don bok ha kum ka por ya ka ba ka sarkar ke artali ki sarkar ka Assam government ba ka Meghalaya government ikwa ban penbed no yo putusam te ngiwan kerpat yo chief minister budon brom jungi ba un retransfer ya kene ka blok 1 support Meghalaya man retransfer hoy kalau tang ban retransfer ya ka blok 1 support Meghalaya te maleng hagano kanong rim ni kwa ban retransfer ka norim ka bang kwa ban retransfer ya ka blok 1 support Meghalaya inong song di badan hangte ki de tang ki benar sudah ka khenkor ka khenjai ka tin ka thale pan na dong sedong ngi long ki ngi wan ka jai pen khasipnar ni ka khenkor ka khenjai kalong mungkipna kisinong kitha da kispa snam dalej bisit hante pinyo i ka nong rim ka ba ka bagidon kidon ki sopeng kidon ki sopan ki bala aslam ba te kila song sepo pinyo ko tam teli kisnam kila song sa tai sepo mikir mentala long karbiang long west karbiang long district kila im jinjar kila sha pun sitom la ter kinum yo shu ya ka hok long bru man bru kum yo we pat ki sinong kitha yakne la tre de ki omtang ko bu shakri hinre kumra nagata ka daw mla shu ban sha ya ka ne ka jing sha pun sitom habro bilang ka jing sha pun sitom man hang ne pela yo i ba ka don ka jing ja kum bar nai dunai e hapo khanduli na ka jing ja ka badon hapo khanduli ka reflect pat chekitai ki thaw blok chekika blok 1 jing bro ko kinum sha shu ban le yo le ha kim sha shu ban le tre lengka habro kalian ni sibun ki bangi akran mo ban ya ajing mut kalian ki kalian jong ban kalian jong niru mereka ba khadu hi ke long wau ong yang i ba kan sawan ke regional committee ban mau uru ban chief minister jog Assam in le here research sport area namba ya kita rik iki benangin faktit mau pat confirm ya kata yo ong yang i bangin ya mirti
baru kepak nong senong ban kan i ke jing bun pai jungi pada ke cukup por ke jing kwa jungi ban don sport mekalea te ong bam la ban len mo ke je pen bai put kan long hi kat kum ki nong rim kat kum ikot isla tan ba ka ba khmat kan long ba kat kum ka mon jong pai ba bar sa ko beru nitip ba ha ka blok one hi dei tang kawe ke jai senong ti don karbi ki don kat ni gini beli bari kasih penar tela da geli ki kasih penar ti kwa benon che das ngam tu usaha ke non se mekalea tela geli yo karbi pa kwa hi benon se asam mo te haba kumta an pe pat daka population wise ke ni keren kumta tela dengi ni pe pat kat kum ka population udang bunu kasih penar jumi kawe ga mat ka ba ni keren ba chief minister ban borom jumi anta kesmi kalong kumne ba kecil keren ban kong hi ngila pan pau bagi don live ke ukriu tuli chnong kasih penar kibadon kam ban transfer biang supo ke jela megalea ti halor ke ne nagaliang jong chief minister upaidin kandiat chak report mula summit house ne marjan khatway aga por belong chief minister umukul semua mo por jong kongres te ubu jing keli hato ba kini ke live yang lagi chnong kila hab ne em hab po jong ketu ka report ke ba la dep summit house ne marjan khatway ke te nagaliang jong nagaliang jong government hi ba nagaliang jong iru nyindang yawat bani aya kata hatu kala don ne em pam don ne em kita live here lu television ke bari transfer ko kita report jong sne marjar patwe ni nagaliang jong ngalakran ya kata ngala ongkum ne baro ke biadon lang haga tu meeting ro osngaw ita rai ngaong ba ni ke pai jong snong jong ke elaka labang nang kelut ni yeng be kat kum kata ke join survey mo namar ba ya kan ni join survey la pha la ka government of Assam here kata po haga sam tarik November khat kandai spas new kane ke de ka order ka bala pendi na ka tribal area department yang ke sarkar Assam ya ki artli ki district council united ka char migri hills ke bala karbi anglong autonomous council menta but united khasi jendi hills ke balom ka khasi hill but jendi hills autonomous district council menta ban survey biang ke te kat kum gane ka Assam order Assam government order tekini ke artli district council le ijo survey kila sedang na umaso khanyo tarik bagi penkut hajir kende atau lai tarik kande gade ke ground demarcation piyai de kejat tengi ni dawa bari transfer biang kat kum kata ka survey report namar yaki jaka ru ledep mention ledep jar kerteng nang ne mo pertai gisnong ru ledep jar kerteng bad ya ka mabru ledep ru nagaleng jongna hiru kumnong song chnong nang te ngalakren hakmat jong chief minister hi menta ngaong ba nadaga sarkar Assam kam tre ban menjur ban transfer ya ka blok 1 jong ispot mekalea panom sai ga nu ngalakren sai menta tianda ngakran kata bersyuruh munke jadi bedang sak pat ong ba firu election ban biang barok ikut Islam nagaleng jong government kan supply ke minister kan supply ru yagi officer ban lumberlang barok ikut Islam kesua bagai jeng keren bagai sarkar Assam kan ya halor kini gini bar sekaweru kaniga notification lani kaniga survey report ngamut banong kaniga survey report kamne baro oblok wan kadai tang masting oblok wan dia kemaru chief minister umal keren syaiba ladai pendon kam na kata give and take polisi ru kelen lupa ya give and take polisi hantu namar mengida wa tangkap ya ka ila kalabang na pelut ban ketup tang iki chnong kasih penarjung kini ngi ya ka keren hi te bar sekawai ngabu ya ki jengkerpan apik kane ke buj senti ki politician ki badon hangte kumbawa la ong ki ba khamat menne ba unwan ha ground level te ka polisi he ka trekam te habaro ki le pe ka blocking road ka ba ong yem disi menne ki block ye kelenti le lengkha le wat dawai ki le badishin kito ki proper resident ki respect bat ki tang bawan na we ban yo ba hakane ke jingi pen baik puru ba ka pressure kan wan na we suang baik bakumba hayar te ngi kwa ban aware la don hukum kita ba ka majority kan don ka defect te ngi ru ngim kwa ban hayar ngim kwa bono megalia baru unwan sebelum ngi kwa tang try mo basung masa kita kijaka baru karbi ru ai ba
Syongunsa. Bat kawai ke bah khmat hi bang kwa ba ngim kwa ban serendar yai we na benta yusip. Ni ya keren hi bat nomor wa kelengkot ka por tanya melaban describe ya barok kicing te shu ong ken thu baik ba ni la sha sitom ado ba pemi ya katoka notification 1951 adu mentan baga area kalong kan no man's land tengila la syong la sa la kata klem badon kanu kejing timin nak government te ba kane ka kalong hi ka pali bat ka kabuk share ya kabriu hanya trip bandon no da kejing timit ka ba janai da government ya briu te sipun kejing ki bang mat latib lupa kejing bangaong ba ka no man's land ki ba syong mas ang budai kimrat ka behave ka bang yo ang ka respect ka bang yo ang kalong kumba yung raklam 10 to 12 village tang bang idon 36 village tela da pisu surrender nang meta gitu ki 12 village ta to ki 36 village ki don value dai bandon ka value hakawai pakawai dai ban ya nujol kata ngi ibu ki jeng kepat mat chung bat kebahakmat te ni kwa wa kan wai nyap no ka dispute problem